lalela-ke we-rooms silungise la. Kanti yini recess? Yini recess? Mhlawumbe kusamele ngiqale ngikufundise ngempama ukuthi yini recess. Wenziwa yini ukuthi uhambe ne-ayina manje ngazothi manje usuyathutha-ke manje nomhlawumbe ubona ukuthi mina ngizolisebenzisa i-ayina lakho. Cha ukungijwayela kabi-ke lokho. Uhambelani ne-ayini? Shuthi uchaza ukuthi mina ngizolisebenzisa ungekho. Ungazongenza isilima wena. Buka nje manje iskipha sami esinyomfokile. Uhambeleni i-ayina phela bengeke ngize ngilisebenzise. Hayi suka man. Wena nje kumele ngikufundise ukuthi yini recess ngempama. Ngiyisa wena. Ho. Uhamba ne-ayini. Bese kuthiwa ngizolisebenzisa yini? Cha mana, bese kuthiwa ngizolisebenzisa yini? Bese kuthiwa ngizolisebenzisa yini? Ha ngoba uqala iskipha sami isinyomfokile. Wena nje, wena uyisa wena. Ho. Nayi njabo.